Ngiwakanjani isibongo ngisuka kaBricks. Ngishaman waBricks la eSwatini. Bricks kulo emave ngiyacabanga ukuthi indiyamati. Bricks uthi uqala ku developer umntwana angaka. Uma sports ubusiness. Uthi ubheka le mali noma ke nakalima lo mntwana kuthathwa le mali ibekwe ukuze sinasasa university asebenzise the same money. Nange ma sports sike safuna 120 kaBricks bafuna kubafana ukuthi bambe bayodlala phesheya. Sangakhona ebathola. Ngithi ke mina nina bema sports nina enhlanhla. Uma ningaqela 5 minutes mhla ka 4 July ukuthi impithe kutabe njengoba asho ukuthi uNeba kaBricks kutabe kuna president. La khona ba developer lo mntwana bafande lokho ukuthi kube nemakhono leniwathathako noma leniwathola ke ebholeni bahambe bayodlala kula mave akaBricks. Mina ngibona ngetandla. So siyacela ukuthi nipitche so that uthola funding yokuthi nikhone ukuthola emakhono elevel lonke la kangwane uBricks kuze nikhone ukuthi lento lo mina nje bengisindawo sinalikhuluma la lithi njoba kutadolobha la bayibonile le factory lapha ide ngathi le factory manje ngela leswalethile sebamcelile umhlonishwa i-executive noma i-head office yakaBoxer batafaka bonke ko-accounts bonke kutabe idolobha lekhulu kuthi mana anicelele ukuthi nipitche banakhele Bricks anakhele stadium saseshiselweni